business secondary school I'm believing shukuruma baka mang I mean public address system baka sound system entertainment ni nzane kabazang yina ntin mi bon kumda entertain behma ima variety show nyale dance nyale bumbo nyale kara ku need public address system kara ku need a proper sound system no bazang zale ima bi yele yitu abibi nyala bila ka behma dibo manga de kashkurumane every weekend kaba mal program shi ba ya palungona ante high system and dale yulu e moto kini za pi den chakara biara mama nyama ya den chaka in what ni yele ka visual kan visual be chaka kuto yele ma nyama ya anto te bena anniversary la anniversary barato ban anniversary katipini ka piri nan banda ko na anniversary ma ka kana ti yele ma kaman like from here kata decide penny mane tanam da ko zang sound on ko zang DJ Carlos the Carlos entertainment sound man penny mane ente entertain ban nan ban shakam za ha hal ka zang sound ma ta ba ka ban extra activities they need the public address systems ka ban nan le ka event ma manga ka tom invite ma as official MC kan kana ni mana ka start a program ma ka soko old boys mean old boys but because ladies band akawani old boys ma ka ko kana tan piri ya nambe nan MC mummun ma hal ka ba nam changla no bisko be bumbun ma kana ya ka denye bu no fi it is just because there was someone among them ka ba zan kaman irin competition be yaran pere pune de vima da ya piri hey karati je gba ne ba demba manvi ka headmaster ko bolma regional minister da biale nti ya ma ya high table ngoma sa how we know what you can do and we have already seen what you have done in the few minutes of the program de chaka ba de shukuru ma vika ka san ali reason yimba yani halka ba headmaster mo bon nti ya ma ya if that is the case zang ta ba ka no yimba yani I already know what you can do. Nyin me katar borna nan and happen nang tete paya. But don't let them create the scene using you as a reason. Katanen moya Rashid katanen vaba lawe. Katanen gentwa. Bunkum da ma mi dendel brak ba la kawle no bunkum da ma sang taba hal no zungo bisko nom na hayr la bunkum da piarte miar dance. Il est nang piri borni DMC talti collect. Kakuno nang piri how much would it cost to buy a sound system or a public address system for the school hal no zongo bana banangle hal no zongo bana badala system ma banku bilala hal ba pala WhatsApp group ma karanyang ba how much would it cost piri shanga inda nang na ma sa ha la videle shal inda nang yalla la da sound system za to shukurma okay old boys mi mal WhatsApp group ma pono ki rapil la agenda ma so ki ku use WhatsApp group ma lan per agenda ma everyone should come you 100 Ghana or 50 Ghana how much are you numbers there ki pita ba and the last sound system ma zang taba itakana nye shalen bala dan da sam sini nan anna shukur ma ta bora bukata anan da le zang taba ka piri ka ka ko kan ta bini there was one guy that can da respected ko ba biri pone ami doctor nyobe mboka buno antamlo yul ndiko mbolle maka ku jana jiango antamlo yul ndiko mbolle ma ko kayito ashele bazara bila group mane bazara bil pour mista ngone doctor ngone ba shabya la sinmi tang sa kashabya ankara izaha vidir banyaya zongo ibiskoma bana hayra sound system piatin yara irabia ni da sound system mataba la oyulma doctor Kilan bo kumal nang banango ay akute yulma ni yanka problem mangu nda be ni critter la sinma ara ma he to ma rula arabian doctor ban shanyu nirmo you doctor Kila and even no show of the name ma ya yin mi ko mbolle me ko so ra bini man and he's halton guru so le kay to hashiyale ne pam halbe so bien hal no zo o be pourma mpiru o be piara yen mpiru yelane o nya wada no o guma bi o zeya zo be nawo bisko takka bazane ni yele taba ne borban shambala idir la vie ma you know old boys ma boy sound system ti kurma ba hayr ma halba na min kati ya nun so ba mayan ku so ya ku so ya carte azan poloni ki un so ya so asen le carte azan poloni ki shukuru be kura yina peri ti ne ban shukuru be kura Dame sound system te nchukuruma itakane nyesha. Okay, very well. So teacher le den magbasa